Oke pemirsa, kita jalan dari Balusu ini ke Tagari guys. Harinya Domingus dan Atin. Today hari ini. Kita pergi ke Nalambia tuh guys. Waduh pulu, ambil kan ke Kareban pulu. Makanya gian berpelamon dong tuh di sana. Oh. Nah itu ya pemberkatar deh, ini mah keladi demi. Oh iya, anu deh. Ke salon nih ya. Ini ya, ben kerap Depan dipandu dah kok. Ada di pandu nanti view, Anton Radu. Enjoy. Dan buka ay sarang kira kapok yan. Abi pakai siya. Tayo naman sekali. Di bawah bang ya, nah ini pemirsa. Ano man? Ano may macam lupa kong. Ano man? Sarang kumyo. Konde. Balik kita kisah. Balik kita lah masih. Itu yang tuh. Ano mo ka? Neto maklakson. Wah, dia betul calon bisa. Tulurin. Apa deh? Madi ko toro. Madi ko toro. Apa dah? Oh, balas toro. Apa? Kampayan. Oh, Ano ito budo foto la udah ano nama itu. Tuma parkina satu lama. kumbay din pa pinapangalaman lang. Lakban ni natin. Ba? Apa? Time shader ni. Anak kakiro. Mo dilakban ni. Aming ko yung pasang ina ito na. Ako pa sa ni. Bumi. Hindi. Hindi ito tulak ba nila? Hindi yung hindi. Palawlo. Hindi para. Pwede dito lang. Am sil Domingo. Tago. Yang pero. Uy, ano maliwan? Ano boret sal? So. Tama po ngandil ya malah keban. Maramaro. Tar nilakban ni. Atau ni. Oh, napasikulala. O di tayo Lalu tuh ni kalau ada kita sering kan dilakban tu na kesi dilakban namlay. Nampak itu bang na to. Ya, meron no kapag yun. Yung ba ba kapang? Ano tabay tiro? Yung ba ba ina? Udah nako. Maksud kukutado ka di tiro ron no. Sabar. Tapi mau tapan pas yang pinnya. Tapan pas. Napisubar do. Handa siya ka? Dia boleh dikelaksonan gawin to. Oke. Ya. Iya. Ama South Fork sal. Berfoto ko ito ni keluarga. Ya satu. Manasang. Ya satu. Lantai 35. Kung nariro mo kibo nga tigis. Naik kembali. Na kemi. Oh, tara mai kini ada banyak apa salah tempat toilet no. Tanya lantaran. Oh. Ni santai. Nama siap. Pengantin. Halo guys. Ano ram bitis pion. Ngaram dir pa. Boleh deh. Yang kau tidur le. Tidak bisa kita tidur itu kalau nanti pulang baru tidur. Tidak aja tahu. Jadi kalau dia. Ito na pork sa. Dito, pinggir ka pa.
Namin tuton dada. Meron siyang todo, no? Poret san. Ay, nakakutong agte. Yung juga. Live sapul Tempes tu, na lang. live sapul tu di tempe. Bojor. Dapat Bojor. pakai tempel. Bantu plus, ano na po ora ya? Melusyon na to, Minggo. Meron di. Pasang ko. Sila kia sa bakan. Ah, penting rampo gila ko te. Ah, mo to dapat na doon jami. Masa taruh kontan dan bisa di ngikung masustuan. Live sapul. Sama ibu ya. Kaya Live ano mo na kayo, sapul. mulay mo eh. Live sapul Siapa? tu. Dia depan. Sebelah kiri. Cara. Tasya. Pestaan tuh bayar ke batu di ngantu. Cek-cek ya. Apa nambah ke tempes ya. Kita mo jo. Eh, miring deh. Ang tene na bina. Dinarot. Kayak mapip, mah kaya nalis ya. Bertini na pe na rono te ada. Panjang lu bawa kayaknya. Iya, bro. Do pa yan naton naman. Udah bertemu kemana foto? Foto pa. Apa ya to? Berarti malam itu to nanu. Tarik ni Ano pertikan. ko yang to? Dapat din nanti lolo nonton na jalan tuh. Siapa ini? Lakman Liu. Kamu kilo ini na suruh pengandil. Pengandil mana nih Lakman? Oh. Dalam konsep to bunga jo samping to. Gimana tuh Lakman? Nih yang binti nih. Teror kerakat Kristus solan ko. Apa na? Oh. Anu, rados dia. Mabor ka? Iyo, Mabor Kristi. Lara. kalara. Udah marah lem na to. Apa ya? So di pabuda ma ano makambang belum mata. Oh, magasa. Magasa. Makambang lem. Jadi tidak sih dari Joko. Wah lihat bang pemegang di kaca le. Peti. Iya le. Iya. Tidak. Asal kana menganti sa bata dan budak memansan. Anda nama maran ya. Apal tayo no salibatu na mama. Dede. Itu rok jadi di mama le window ini. Ada ka dede. Tapi siya po. Terus tak kira kisoran tipo natapan na naman pa. Ya biar Gak gimana suratnya orang sampai. Tengok lah. Iya. So. Oi pasar pendako milayan le. Ingat santai gitu ya. Iya iya kaya tuh nama kaya. Ibu pendeta ya. Pa pendeta di pasar pen. Papin dia tadi. Diam Oh, tuh. Para ba Iya. para. mana menduk pendeta itu? Satu warna. Iya. Satu orang pensil kan? Iya, aku lama mapakan dia. Diam tuh mapakan dia mo din ah. Oh deh. Tanang tambay mo din. Kanila damo mapakan dia ba siya. Hilak ko ko matang siya. Mantanong tambay mo dan Agi menduk ke susu tutu. Pasar pen. Bahas itu komen dong pemirsa. Host. Malimbulong ko ba? Pemirsa. apa tuh dia main? Ucapan Pusing kepala aku, selamat. pemirsa. Guys. Mantan lukis tuh. Ditakdir tama sa ba. Mana napela. Pusing tuh anak kentir na hape do tuh. Biasa kan ninyo terus bisa pirok ka. Pusing lu sitang kanya teman-teman di sana benar memang. Store kayak gitu. Mari tadi anu. Paling anak keluarga tahu.
kata si kapan. Andit lah. Yung pa jalan aspal dia. Aspal dia. Aku simin tuh. Dalam vapor sa tayo nito sa tempat itu. Telepon saya tuh, nyerah dan telepon. Kas kapan dia anda kok? Aku telepon dia orang bilang, Yung Ya, kalau cepat. Kawasik, lawan Kawasik lah. Laut pianda ko nala kelurahan dak. Kapal lah ko sih. Wala di bala ko dolo kapun. Oh di siya Maricel dulu lah. Then telepon ako. Oh, tama. Bala, dinis kampayan. Lau kawasik to aspal. naran melo. Rating kerudo anakku guys. Oh. Di naman laki. Tama siya. Tama siya sa promilin. Oh, ya apa kan? Manda seki pagarayo. Tidak bisa mapar kahit. Inabigita na sa pati na hanjur ano. Ah, si Mak mana? Dan Kan si Mak dar mana naman yung ka. HP mo? Mati na tidur je. Ya, tidak tidur juga. Tidak, itu udah polemik wah. Itu depan dia. Lihat ke depan sana. Itu bunga cantik sekali. Napaturon anak ka na. Halo? Halo? Dah HP na. Nama jeneng. Mana taman lah. Koret sal. Dia papasion telepon nih. Taruh boleh sapu kasihan. Siapa tahu menonton siya na orang yang kan. Oh, monitor Papa Rizal. Oh, Rizal. Oh, tayo Budali HP na jo. Pusing lu pemana dulu. Linus Polete. Selamat. Komen tidak bisa dibaca satu-satu. Berhubung karena kita masih di dulu ini ya, kepala mabuk semua ini guys. Jadi harap maklum. Minta maaf. Oke, hari ini harinya Pak Domingos Pelete dari Balusu. Laki-laki yang paling ganteng yang punya Balusu sebagian. Mendapatkan jodohnya di Tagari Balusu juga ya, masih Balusu. Satu anu gini, tidak jauh dari sini. Pemirsa, Iya. sepertinya kita Seperti itu pemirsa dan ini keroncong. kita sudah di Tarham Mandina. Kita baru jalan ini. Baru sini. Terus ini. Iya. Minggu lagi Kita deg-degan, sudah guys. menuju Iya lagi dik-dik. apa rumah mempelai Mana ko sih? pengantin perempuan Tayo to. di Tongkonan Kalaminden, Kelurahan Kalaminden, Kelurahan Balusu. Mau itu host pemirsa, mohon maaf. Apa eh? Singki-singki ba itu Jose? Masuk-masuk ba? May tulo pa rin. Tadi gua kira titir di gua tuh ya udah titir. Hindi po tayo kan po lagi kan le dan bersiapan ng katong. Ano din yan? Nabasa mo na. Hindi mo siya madipapen. Abang-bang. Kanda sedikit guys. Lembang dari Only po. Kami dulu no. Mabo kami. Hindi. Mati karulu langsung itu pemirsa. Jam 2. Nomor ko tuh kumotor, milik kumotor jam 3. Naku ito terlabat nih. Ako tao sa bak ng Kasi po, dati sa musik to ni Koy. ano ba yun? Yoli, arkadolo man ano? Yose. Yose ka pang Begini. Mina. Oh, kita po ay ani namin ani. Pokyat. Tada ito yun tuway na yun. O, sena. Pitan lut tuway ni Mina ni. Susod na. Kasi ani. Tasik berkenal pelok ya. Nenek. Nenek palok. Nenek. Nenek pelok.
Nenek kepala. Dan pun suruh kena. Narobot yan. Hindi bay tanan Minum ke. itu ke kabiri. Iyo. Bayo naman na dito. Oh, tumbur ko ina, umbur to sustain untuk petrol le. Nera pirka bravo yan na demo pala kung nanto. Nakabiri le. Tapi dito kan. Sembilan terang pelap deh guys. Yang pira tu jatuh libat dah pada minggus. Jam 10. Sebelum Jam 10 siang pada. Aku Pak Pendeta kalau boleh jam 9. Kalau boleh tapi kalau belum boleh. Keadaan? Maksudnya buru waktu, Iya, tempo. diusahakan. Menit tak istilahnya itu baru waktu. Nah, tar man. Kalau tar pertama kampus itu anu langsung tuh terus. Turun langsung dulu. Turun langsung dulu. Tolong sih man lagi din. Wah, Tolong bayo tayo nam tumba kelera yan na ito singa-singa no. Tidur. Lihat pengen ini satu ini di depan. Petung bayuan. Ada pengen dia. Pagar rayu kecil guys. Dia mampat na bangun mangi ka penalali. Mulai kencing kebetulan. Di sana nih radio. Ini radio laut. Oh, Cindy. Kasak. Jong simpang. Di sana yang lihat tunjuk Cindy. Meron dia terka. Maipal. Nepal. Kami tunggu di Radio. saja. Darah. Jong simpang tuh. Darah tu. Mama Naipal. Nepal yang paling rewel waktu pemilihan. Komentarnya. Yang paling banyak komentarnya waktu pemilihan bupati. Oh, anu deh. Ombas. Oh, mas. Wah, lori malah jangan mau pemilih. Ini kok iya. Oke guys. Ini kok ada kan? Mana satu mana? Pusing kong. Iko masuk deh komentar deh tuh. Yo, nah jauh gila kok jauh. Sama pengen kita sekarang karena mau dumpak guys. Kumadu magdumbag. Dumbak guys. Sekolah cepet man na mo dito jantan na. Lagi dumbak. Betul saja minum. Minum dulu kopi sepir. Ada ke CT Om? Ada di Batosak ya. Bagaimana kabar Morowali? Ada kelowongan? Biar kami meluncur. Supaya kita meluncur ke sana. Iya. Kuturan mo ba da ko si doto nyo bato ke anbla na pabana o de kan. Tuh, ada di Batosak ya. Yun, kantor ko lang. Iyo. Na kanina Oke, langsung sini. Langsung ke Suli ya. langsung laman na lang po na kisakan daw. Oh, jadi taman masih Jumi. Tama. Oh. Oh, anu le, gori le. Bo bakot na ba na sa korang to bo wanda. Berarti tembus rok ke Batu Standu. Ana la. Silul dai mi kana Oh. kilala. Tati mo sort ko temo. Mudah anu le, longsor. Oh, sort. Selamat pengantin baru. Kalau guys, kami di belakang ini simpi guys. Di macet guys. Tidak ada terjadi. Iya di Sapirio begitu pemirsa. Nanti di Sapiri. Supir dadakan ini guys. Genting sih anak kelang guys. Ganteng. Oh. Ada orang mampu di bawah. Mundur ya saban. Jadi lo nama. Usaw ba iti sa puso. Amero yo to. Yung naganda ko tama to kiyos Uy, na Si yotan do. Gurana. Just no tahu bahaya. Para ya. Pero mau pino tam anu kios. Iyo. Raja biasa. Dulu itu rumah. Pala. Anak na bletang. Nanjo sampai na. Minum santi oh. Tahu. Betul, perawang itu. Ah, timur ke. Tande. Manduli. Manduli. Sok tahu. Ito, maling ka. Iyo. Po siya manduli to. Sang Manduli. itu bawa otong. Ayat buang hari kat manduli. To ka So Magkasabok ko tiyo to guys. Ah, din nanon de. Condok tuh kan. Kira kasak barra di mo ko din ni. Hindi ba ito man natin nandiyo ba ito man sa nandiyo case ito. paling berat. Mace. Tinggi-tinggi timbangan na. Na mare kalau mana to. Mama, gundo Amin mo siya. sa dawad matamam ba. Iyo. Ito sawal mo may sawal. Nasabay dito sa ipo nila ay kung lanjupin dito. Kaya na willing mga karaoke le. Ado ko to. Tamin di surat.
Dia bukan kawasik pemirsa. Baru buahnya durian. Betul itu tapi tipu betul itu. Jelas bercabang aja. Buahnya durian yang cabang. Soalnya mereka tuh tindakannya. Gitu. Sang gitu toh. Pintar kubal kematang kan bisa kata betul. Oh, Hai, coba jari. Diam tuh tuh bali. Ngadeng kan. Ano silang biran nasang Kembali po. Udah. Mereka mabuk pemirsa. Tapi dia pergi di luar kan. Iya nih. Mati. Mati mau. Yo. Jalan nih kemas. Kopi. Bukan dasar korek sal malulok gitu. Nih. Nang pala lurok ko kita man taman tabi. Iko. Ada dia. Ah, Ande. Oh, Anas tinggal itu mengangkat. sampai bintu to. Oh, ke lokasi. Iya. Taruh kita lang lokasi itu dah. Hai. Ando. Ando. Ngado. Puno do, anu do, halaman dekorasi. Berarti suju. Paling untuk pengantiman na taruh lang na pagarayo. Itu pun ke disingkat nih. Menurut sudah lah. Tapi bisa mabalik na le. Tai. Anjur lah itu bunga-bungan. Ah, tamaling kawam lang kian eh. Pinggir bang. Pajong banget pertigaan. Iyo, Sino nanti kalau Bisa maju nanti. bisa mundur bang bilang kan. iyo. Lima mundur lang kan teh. Ay bam, bisa pamaju lang nanti kayaknya. Kimisari itu. Kan do letas sud porit sal to. Nah, ini. Biar malas kan. Dari kecil di Jawa, Mas. Dedi jo, Eh? dedi. Oh, dia di Jawa. Tayo tadi ditirik batung pinola. Di sama ceweknya itu. Ada malek launina. Iya di sini. Ah, lamay lang ano na akong na. Tirik. Iyo, Nah, sudah malising. ya amro. Wah, batas sih mabuk tapi pemirsa aja depan. Mentir deh. Mamulay, untuk ada po. Oh, tala po. Untuk terima tahu siyang. Ama ngutos. Wah, kempis untuk tuan porit sal. Pe ato do pimilian. Stoman kay magdiris. Bukan di pantai. Oh, kumpong pwede dito na. Kuan nila kompay satu utang kumpala ko. Dari kemarin susto. Oh, tidak. Wah, Kimpis. tayo mana dari tiyo to na pores sale. Taliw. Hmm. Oh, taliw na dari terjadi depan. Iyo, na asaga. Tampon pala. Kuan ni rekem ka kempes soto. Baru kemarin juga aku bikin rasa pecah itu. Nang susi itu dari kemarin. Ah, bisa pa sidi, bisa pa. Bisa pa to. Yang penting Kumpong dito yun. Ini tuh kato. tanggi ba na malalang kan makam pa ba. Orang nenda ke ini. Wah, upurma timutan na kiano. Muat dan jubira. Itu masang belum. Yun na sa pagaray le. Yun asang. Iya mana teh? Apa ma motoro di masolte. Tasya. Lalu Kan sadar ka bang itu nah. Ah, Natanda ya cuma. nabela mo. Bela, tara. Dito na ano. Tanya masalah kempis harus jangan gas tuh. Tayo na udah bocor ini na to pan na pores satu na. Waktu apa ya? Pako apa ya ni? Pergi sama ibu anto, ano pompa itu ban sirip na. Ini ban sirip. Nanti sila ko te pe man sir ke amali laman tu. Iya, belum sih. Nah, itu salah. Jadi nikah pompa niya gitu. Itu Tayo bin pompa semua. Biasa din ke oto o salon
na Terus sana ko piling ng kurit sa YouTube. Yan na sanggup siya pang gilawang malorin. Bisa pataro lang to. Ay, kempis rin mo dyo. Eh, kito na dyo kempis rin. Alir, tamis to. Untuk rin ang tapia na sa siro. Ano tayo sa ba? Mga tumutua. Gabi man dito ka makapupal dito na. Marisal man nakapupo dito. yan na extra. Gabi jodoh ko ka. Jo. Ersa na dyo yung bina. Tinsa. Sa Ujok na bento. Gabi manot sol yan. Ang jorek siya. Mas kilod dahil may kampo. Jadi siya klaro kiti to. Tiro. An sama jo, mina dito sa kami. Ato. Ato rebe na le. Iya malah. Punto na doon to mo to. Malang na tanit eh. Ano po siya? Mami nasama to kanano din to pala no ko to malam meranta. Ano to? Andre Plete. Asa? Yang itu Elong apa? ini sana. Joel. Oleng. Oh, yung only. Itu Leo. lihat si kalera jo sa itu bisa pengen. Dia na selera. Iyo, mama na tahan tiro na lusa sa ka. Naupok kiro ko. Naupok kirok ko. Punta sa lit. Mamay. Salah na na tiro. Onling. Kalera ya mam jom to mama jo. Oleng. Mari kirok ko ano ko. Uy, ito ini pala jom. Kempis. Mandu. Sulit mo. Ini na lagi pesta ko sa sana. Bagi-bagi tuh bisa dah. Paglangan dito tayo. Home natin. Satu ano kosong kapang. Satu to kosong. Ito na po yun. Kosong ina. Oh ya sila yan to. Do Pagkakahir ka ko do. Doon na silin kaya niya. Din Yung kosong. hindi ko kosong. Iya. Kampay yang ba ano to? Di Pawin, kampay. pawin dia. Pawin na. Pajong ba, maling Pajong ka ba, pawin kaya na. ano? Ano, kode para pagaray ito ba? Dai no, maling ka pa magkano si kampang pagkaray do. Lupa. Lupa nilikutan niya. Yan tanda bisa sa tarulangan. Yung kami to simpang to. Bistar udah nanti. Biar ke pagkaray. Mundur naman sila. Ano, itu na po resultahan na tadi. Tadi ko yung kempis. Iyo. pasan de ba ni pwede sa ba. Tanang kay. Ito Terus hari ko pa terserep na nala. Terus ano? Kempis. Kempis juga. Masayang tayo pong panaman. Kinibahan kan pong punya tuh. Oh iya iya iya. Iyo. Ah, sa amin po po. Kung di po kumukun jamin na. Eh nako kaya kami kan nakarato. Oh. Okay. Telepon mari po na pala hindi ko po pwede po pwede tanang. Jadi jalan kaki. Iyo. Pagarayo. Sabat pertigaan saja. Kalau di kampung dong itu. Sampai. Apa itu pagkaray yung? Berarti na yung kita le. Arab. Dai pa. Siapa dah ya? Dai ka pa Bisa rin. dito. Kita sa Piotr dulu. Anal dia raw try. Lurok ko jak. Turo dia. Maang tulong. Dasan mo adong magtulog. Eh, wah. Tayo
English yoi. Nah, Ito yung tayo siro to. Lasur mo. nakado mo so. Pa mo lang ang gundo dumi ako. Oh, nampila mabit ka kaya. Dumi man dito toro. Sabado mo. Dito toro. Sampai mikir diri. Turun mo ki. Weh, talo na bisa langan. Oh ya, turun kami pala. Oke, kita sudah sampai guys. Thank you, ma'am. Jalan kaki.